Za Aleksinac.net govori Anica Pavlović, predsjednik sindikata predškolske ustanove Lana. Anice, iza nas vidim tvoje koleginice. O čemu se zapravo radi? Kako ovo skup se sprema? U toku je protest vaspitača Aleksinca koji su dobili podršku ostalih kolega iz okolnih gradova, Beograda, Kraljeva, Sokobanje. Očekujemo još neke da nam pristignu. A na protest smo se odlučili zato što 9 godina vodimo pregovore sa lokalnom samoupravom kako bismo ispravili diskriminaciju da doškolovani vaspitači budu plaćeni po zasluzi koliko njihova diploma i vredi, a to je 17,32. Da pojasnimo prostim jezikom. Recimo ti radiš sa nekom koleginicom zajedno u grupi i ti imaš pun koeficijenat, a ona sa istom stručnom spremom ima neki manji 15. To je u stvari tako? Tako je. Koleginice koje rade u istoj vaspitnoj grupi obe imaju visoku stručnu spremu, jedna ima koeficijent 17,32, druga ima 14,88. Razlika u plati bude negde oko 100 evra. Bosika Jovanović, kako sam čuo, vođa ovde na protestu, i predstavite nam se, molim vas. Ja nisam vođa, ja sam predsjednica samostalnog sindikata predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije i zovem se Bosiljka Jovanović. Aleksinac je jedan od 3 grada u okviru našeg sastava, do još uvek nemamo nikakav odgovor nakon niza aktivnosti na nivou cijele Srbije. Znači, prvobitno, ovaj problem nama traje još od 2019. godine i mi konstantno vršimo pritiske što na nadležne, što na sud, što na kompletnu javnost, da se ženama koje su se doškolovale, uložile svoj trud, rad, žrtvovale od sopstvenih porodica, prizna ono što im zakonom sleduje, a to je određeni nivo obrazovanja. Moram da naglasim da ovde nisu u pitanju samo vaspitači, nego da je u pitanju i druge kategorije koje su po uredbi definisane, odnosno ima definisan viši nivo obrazovanja, a one trenutno rade po nižem nivou obrazovanja i da mi vršimo pritisak da se svi ravnomerno uvaže i da im se prizna obrazovanje. Zašto ispred opštine? Zašto baš? Zato što je opština osnivač predškolske ustanove? Zašto ispred lokalne samouprave? Zato što je lokalna samouprava osnivač predškolske ustanove, zato što ona finansira predškolsku ustanovu, odlučuje o našim primanjima i naravno sa Ministarstvom finansije koordinira o povećanju mase za plate. Vidim ovde puno mlađih koleginica, verovatno su oni oštećenja najviše. Odakle su sve danas došle kolege? Stigle su koleginice iz Beograda i usputnih mesta od Beograda do Aleksinca. Očekujemo koleginice iz Kraljeva koje će stići za 20 minuta i Sokobanju i iz južnog dela Paraćin i Prokuplje. Znači, po celoj Srbiji slična situacija? Da, po celoj Srbiji slična situacija. Kraljevo i Valjevo su skoro izborile to pravo i dobile pozitivan stav Ministarstva finansija o uvećanju mase za plate i već sutradan su potpisale novi aneks ugovora na 17,32. Po ugledu na njih i mi smo zatražili od našeg predsjednika opštine da uputi zahtev Ministarstvu finansija za uvećanje mase. Nismo dobili povratnu informaciju da li je zahtev upućen i kakav je odgovor dobio i da li je uopšte dobio. Prosto ne želimo da verujemo da je Ministarstvo finansija nekome majka, nekome maćeha i da se ovaj problem rešava tako selektivno od grada do grada i nadamo se da će taj problem konačno biti rešen i u našoj lokalnoj samoupravi, ali i na nivou cele Srbije. Ko će govoriti na skupu? Neko od opštinskih zvaničnika se očekuje na skupu? Mailom smo obavestili gradonačelnika Dalibora Radičevića da će biti skup i očekujemo da on siđe i da nam se obrati. Inače, što se tiče nas, bit će tu više govornika. Tu će biti predsjednik opštinskog odbora sindikata Aleksinca, Bosiljka Jovanović, predsjednica Republičkog odbora sindikata predškolske organizacije, tako da bit će više govornika. Vaspitači koji su oštećeni, pisma podrške. Anice, uskoro počinje protest. Hvala ti što govori za Aleksinac.net, pa se nadam se sledećom prilikom vidimo u nekom lepšem raspoloženju. Hvala i vama na prisustvu.
Da li su ovakvi protesti i u drugim gradovima organizovani ili će biti još neka akcija? Naravno, u svakom gradu gde ne budemo imali odaziva. Probitno su bili zakazani protesti u Valjevu i Kraljevu. Lokalne samouprave su umeđu vremenu priznale da postoji problem. Obratile se Ministarstvu finansija. Mi smo nakon toga izvršili pritisak na Ministarstvo finansija jer su oni do sada davali navodno neutralan odgovor, odnosno imali su neutralan stav u prevodu, davali su saglasnost svakoj lokalnoj samoupravi da odradi rebalans budžeta što im nije ni trebalo. I to smo mi jasno rekli u svom dopisu da ne dozvoljavamo više da se sa nama igra mački i miša, odnosno da postavljaju pitanja, znaju kakav će odgovor dobiti i tražili smo od Ministarstva finansija da oni daju saglasnost na proširenje mase sredstava na pozicijama 411 i 12 i to smo uspeli prvo u Valjevu i Kraljevu gde je bio i najjači problem. U Kraljevu je nakon našeg pritiska 96 vaspitača dobilo aneks ugovora o radu, dok je u Valjevu to bilo 56 zaposlenih. I što uskoro počinje protest, hvala vam što govorite za Aleksinac.net. Želim vam, šta kažem, da se sledeći put vidimo u nekom lepšem raspoloženju. Tako je i nadamo se da će vaša lokalna samouprava, naročito što smo saznali da je jedna od potpredsednica predsednika opštine zamenica vaspitačica. I ne mogu da verujem da takav problem i da koleginica nema sluha da uvaži profesiju iz koje je došla.